Ma wala mano e tala loa ma whaalau i roa ai nisi o loa mwha apitoa le tātou whalaloa whaatoanga. Pero masane ei tai au o aso lua o mai aste. Tasi le ua whaatasamai le sunga ia Craig nei tai au. Ma lo le usu whaatalo whatu Craig nei tai au fau. Ia, whaatalo whatu le sila mai moa ia po le whawhaanga fo iso tātou tunu o lo ua maua ia le tātou whaasalonga po tātou porkalame ili tai au o solua te tasi. Ili whenga pa anga ali tātou wala whaasalalau matautia. Ia o 685 Radio. Ili tātou porkalame Good Morning Show tai au solua. Ia ili tātou whenga pa anga. Ia whaatalo whatu, mau wholo whatu. Ia tau la mai fo ia whai ia uma fofonga ale purisili male malo tātou pulenga. Male au whenga luenga le whaloloa o loa mo whatu anga. Ia. Ia, iona la la tasi se longa, ia ole lua fo lo tatu ina le motu nei upolu. Fa talo fatu, ma o folo fatu tatu por kalami Good Morning Samoa. Ia, ma lo usu nei tai au. Ma lo fo i usa. Ioi, ma lo tatalo. Ole kausiri aku tolo wa le fa pe kai ka samalanga. Ia. Ane ngamisi pe lua pe ko va so ngamisi ia so. E po se mesa malanga pe sa se gase. Tua ngia le ma alo fia. Whakaro pa mai lau kamo whawhinga lo au. Vai lei ma se me sa o koe. E va talo fatu e fo il minister. Ia wow, le silia regular company. E leila lo ifo male afeta la, lua afeta la, whainga whataunga minister. Le sungan whai puli. E o whawhinga lo au le whakaro. Oi, whawhinga lo au. Le whakaro wha mai pea o whafo. Oi, or kakalaka pi, kakaro. E o kakalaka pi. Malo Rico. Ia wa nickname nga kakanga kimi moko o. Malo Rico. Ja, maar lo usu nei tai au. Te lo foi au ngalu sa wat vani mai tai au ne wa te lo. E se ka fasili. Ja, el tato city. Ja. Ja, et tau ona failo tato city. Tato talta noilia. Ja, ai la fo aso ape pelo aso mai ele malu le tele tato le ngata ini. Ja. Awa tunu umma tali mil tato city. Sa lo fasili. O tato city. Ta umani atina. Ia. O lo mafuli ia au au nanga falo lo mo fatonga. Atina, mana ia so. No inga ka umi pola ya atina o le anga i tatu nanga. Ia. Okay. Ia, asit sile fu. Ia, so la si vaenga apa ia falo lo mo fatuanga. Ia. Ia pela o le tuna pe onta o tatu por kalami ia so ma vai ma so tuna. I tu langa wa apa ia falo lo. Ia wa o le tata vai business. Ia man tanga te ta sila vai. Okay. Ia ele ngata foi dia. Ia o tatou le malo sile no ia po tina ma tamaita. Ia lo faia ia le fai vol fatu anga tausi. A o lo o ia ia vaenga uma. Ia mo le fatino ina. Ia o atina e tono ainga no uma e kalesia male atu no. Se ko sa kasi fesidi, ko sa kasi fesidi fa mo le crack. O ni atina. Ia. Ta o mai ni atina. Mau se lua se tolu lava matutoi a saltas. Le vesili o ania tina e lo ma fuli ai. Le o nanga fa Le o nanga fa lo fa to. Ta o mai o loa o fa ta wine tono fa lo. E comments la comments mai la tali manu malo pe patalo loa. Lima se furta la ta. Lima se furta la pe patalo loa. Malo. Ia le o ko mai sa o tu man va malo lu tu man va ni ta ya. Ja, so fo maua malangi ma e le tanto office nei. Ata foi le ia. Ma tato city. Tato city tu la taya. Ya wa foi pifa. Ke ele malo tato watunu. Malo, ma le vesili ia. Ta o mai le ni ati na se lua. O lo ma fuli ai le tautua ma o nanga le fa fa toanga. E te comment i lungo le tato live. O le tali lava mo mua sao. Wanu ma lo le tato pe patalo loa lima se furta la ma le fa fa toanga. Ale ala fotu le mano e te lua sau noa e fa pula tili nisi vaenga o le tatou fa lau i loa nei tai au. Ea, wa taim lam noa tunu ngataua. Ia o te loa i taimea fa salo tatou po kalme e tusai o le tatou fa lau loa o mwhai ona lau sile fie fo ele malo tele su tatou tunu ia po o mai a tau talangia lau so a tau i po kalame o mawai. Ia e fie fa ilo le isia tatou pomu mtau tia o lo mwhai ona wasa. Pomu a komika po pomu kasa. Pomu niukilia. O tatou fa lau loa la nei o lo o mwhai ona tau mwhai e whatatano ina te mini. E anga wa aina i o tatou ainga lo ai tau malele mai atunu mamau. Mana ia. Ia po ona i o tatou whanau folo awa i atu inga luenga whawai taimim tulanga wa pena sa ninga manuia. Ia. I lātou uma i atunu mamau o lo o mawhai ona lātou maua lewa nofo ia whai me whenga whaatau ngan sa mau make. Okay.
So se tasi lava fai me whainga whaataunga nunga Samoa maki. Yeah. Maua lewa noa, e te anga wa ai le sieng. Yeah. E te ono manu malo i o noalengi lua, o le whanga vao solo, se furu lima lita. Wala. Ma le vaila au fitu aso le Roundup. Yeah. O loa na e lua e te manu malo ai. Yeah. Solo sprayer o le knapsack sprayer se furu lima lita. Yeah. Ma le Roundup tasi le lita. Yeah. E te manu malo ai. Pe a whai me sau whaataunga Samoa maki. Nunga online. Nunga online. Roinga la fa pe o tangata i fafo fai mai fa tau a ure nei Samoa. O ai le malo o tangata i fafo po a ure nei Samoa. Tu se alu le sua fo tangata li fa fo le joa langa o le joa e na o tangata i tangata i fafo. Okay. Ai afa pe ai malo le sua fa lu a inga le fafo. E ma fai una fiso ta i ma tu nei. O ai tangata i nei. O ai tangata i nei fe un pikina le malo. E ma fai fe una e sua tu oi. E pikina le malo. A se ia mo le fa pitoa o na o fafo la. Sala. Ya, fon fapi et fo ia ile tato fapito ne. Ena ngata fo ile ia tato pomunikilia nei mo se fifo malo tato tunu ia ola lampa pa au ia tunu ma. Ole aso luas fu o termine a mata ona fai fata. Ia. Watala ia tato fata ma mo tato pepo. Pai ona mo lo no te man malo tato se. A tato se ida. E fa ngata la so luas se fu ma le val. November. Okay. Ia tātou whaataunga. A o lea so lua se furuma le iwa. I lea so na ida. Ia e whaatau nua tātou sei. Ia ar tātou malo, piki la son fu. Mana ia. Matisi tūlang. Tutu unga tātou sei. Kono wa pi. Whai unga November. Male whai unga December. Okay. O ye lua sei? E lua sei. Usore joa ia e mo le whai unga November. Male whai unga December. Ia. E te mwhai vere tu turi se vanga i nei mwhai ona i aile amana i ona i tangata mai atunu mau. A wana i no fon manu i nei Samoa. Ia whalau e tele i el sili lan whalolo lo mo whatoang. E amana i ana i o tātou tangata o lo whatu pēr mai nisi o vanga. Mō na i o tātou ainga i nei Samoa nei. Ano inga la ole ava no foi mo la vai nga inga ruang fa vai taimi. Moni lava. Fai mai fa tau o le to ina. Taimi nei. Fai mai fa tau. E ai se amount foi le taken mo le fa tau. Pele ai. Sa ia le tulanga wa pena sa watata no inga ia ole fututu na inga foi utanga poto ia male to fa mau sa ia. Sa titilo ia ai ua silsila foi ile pulinga. Ia. Ole a ono ia se fitena inga manatu malangona ile vaenga. Ona tonu le manatu. Amana ia so se fata. Ia. Pele kiki pele de. Kiki pele e amana ia ina ia tutu sa ile le talafai so. Le tangata fai business. Le tangata te to tasila vai tulanga lo we tau so fonga. All right. O tele ia la to le o tali mo fasidi o fasidi o ani va enga se luo le lifa ile au nanga ale faralofa tonga. Yeah. O le tali mo muale sa o to vi tofa. Fainga faiva malafu manu. Tali lona lua James taula mango Simone ati na e fatoanga ma fainga faiva le lau atua. Yeah. A piki mai o lua le tali e fitau ile lei. Mua tovi o tofa fainga faiva malalo manu o malalo manu o lafu manu malalo manu ale pata e vai dal se fainga faiva malafu manu tovi o tofa James taula mango Simone ati na e fatoanga ma fainga faiva ko e sau voi desi kali ko vio e kasi ale kali fatoanga fainga faiva lafu manu kasi ala u kali faonga ko vio ngar kali mo fainga faiva malafu manu o leisi tali i laita le ataua fatoanga fainga faiva lafu manu o leisi tali o kratia veni iando lafu manu ma fatoanga pei o le niu maletalo Rachel Misa Talalei ati na e lafu manu ma fatoanga Dan Tito o lafu moa ma lafu pua Faletoi ati na e fatoanga ma fainga faiva so le makua kele o le tali le sa le taia mo wena o eti o mea tau fatoanga ma lafu manu e mai se fainga faiva alo fatu all the way from Priest Vegas o makongunga o le ala kalisa o mo se kalisa ole o tali ai un fam tuina mai sa o ma ta tat okay ai tali sa o atoto Ia. O no inga la tali e wa mai e sao ai le atoto. Sao ai le
Sa uma ta tu tad. Ya ma na ya fa mea ia ai tu mai pe tad la ta la la no tu na mai pe tad. Ya na ya ile si time fo ile no ilo le fa lo fa tong. Ya tali tal fe unga mo ta tu sidi. Tu na tu ile man malo atun si time o fa ilo fo ta tu wala leo. Ya po ta tu office fo ya u ye e fa ilo ta tu wala leo wa ole sa o lava ya tali no ta tu wala leo. Non fa ilo ta tu ta cha al time nei lam tala lam no ma wala no mai peta tu tani. Ya lo fa ngaso lo peta tu por kalam. Ya le lei o le te tala le no e mai e lo tali nei tai ao o ani vai nga se luo le lifa ye le au nanga ale fa lo fa tonga ale la sa no tu mon va isi ta do fa la wi do le tai o ne o fier pa u nga pa o ka ko oso vo le ale pensingi vili vo ya ya man to for va selen te sa ta tu tal no ta to fa tona masina fo o le tato o sola na pena e fisingi ya man to iva se la limas futa la lon taule le fa alwina iva se la iva sfu no se la iva sfu le la fa tawina ile tato fa tona a fe foi a maka fa ko aso se fulu november to for le no le aso se fulu fitu o to fa me mai lu mata to fa pitona ile aso se fulu la a de la pa u la va ve ya manishini o tatu olo ya mar chelma no o tatu olo ile afo ile to fa manatu la van maro tatu watu nu ile tatu fa pitone ole afa nga solo masina fo ile ma wa mai tau ye wata mato chele la va fa mama avenga le maro tatu watu nu le swate ta ingor tatu o le tila o tilo le se masini le mfona filiwa ina pala e te alu lava o matostos e filiwa ina le pala ia fa to anga fa te inga o mana torka pisi na fa failia ai mana o to liu pala na fa nga idula ile masini le ta o le tila o le taula le fa tau ina taimni e fa afetala ai fa tau ina ile tato fa pitone lua afe valu sela tala te le la afe mon tupule le afo le tupele fa apion se feina mai ia ngata fo ile e o tanto wafo o tanto ploa ia por tanto wafo ia por de basini fo ina ie feula ina ia bawe wale la basat lapis ya mo nga mo vao e le sa fa alwina ile fa se lau limas futala ya ale fa un tot se lau sul lima tala ya nei fo ia ta chiri fa foi po etau mana tu tu generator fo ia di so I pe singa malu le me fe no la ta fo mon o tato inverter generator le tolu 3.5 k tapu po tato le malu sinna la e sa fa tawina ile fa fitala ile pa u fa fa tawina lua afe valu se la tala le se fe la ye afe lua se la tu pe sefi o le nei sefi en fe no fa tawina I va nga fo ia wa sil fo fa un tau sang mo camping fo ngale ia po va nga fo ia tu wai inga ia nga ia tunga lo ping fe no fa nga ta tu machine ka to generator dia ba ai lai lau se fe afe lua se la ye fa tawina ni sio me ai tau mafa ma va nga mo meta alo ta meti ya wa fo tulanga mo fa pena malita to bo chipa la ye por machine fo le bili na penu idi e se le mtau tia fo sa wata to machine na o machine na po ala I po wata o le C13 ye o C7 man C4 o machine na sa fa tau ne le lo se fu valu afi si sila lai le se felo we wala fa tau ne I pa u tolu su pesini se fu I va fe onu se lau se fe lau valu afi fa se lau alo ki fa sai moto fa ka o se o ka vale fo le ke ana isa o le prime moto pa tau o se o ta vale fo ta vale fo dia to so lau machine dia bili le penu ili to e mau mal se le ni to bi ka va tu pele na lu fa tau ina olone mana ya ngana ni felo lo fa tong ia ma va nga uma o sila ina ia mfai ona alu le tupi e su e mele tupi le ngata moni awaso asau ana ya so fita no atile le ta wata masini le na sa no le so ya creek le ta to wa chipa ile au faitonga la le au teula au voinali tu konkalate ma tu lang fa pena o le lato wa no tonu lava nei fa tawina tanto masini ne nga mo la ko na tele mo ila tok le ngata na teu fa malu en fa na tu fa tawina tu le afo ele penu ilile le na fa tawina ai te le lava sef ya po tato sai ese nan sa no le ngata foi le tato miss blow le foi fa to anga
le tatou misploua leo le whālua tolu. Sa le whaatauina taimine le tolu afe. Ai o le a whaatauina i le lua afe se lau. Ele tatou whapitone. Le si tatou misploua na sa whaatauina i tu ainga la solo. Le lua afe 5 se lau. Le ua whaatauina o le a whaatauina i le tatou whapito na le afe 7 se lau 5 sfutu. Ngata voi leo tatou ili afi. I tu ainga le solo. Sa whaatauina le lua afe 2 se lau. Ai o le afa i le tatou whapitona na le afe 5 se lau. Sfutu. O si le foi tūlanga o le solo o le whararo whatuanga o le numero tasia o le solo. I so o se tu ainga whanga mau. Ia o tātou misploua. Ia o tātou ili. Ia o lo whanga solo o tātou whaapitoa. Ia i le taimine. O tātou ili ne whaunga ina i pensini. E se foi tātou sais luas fulu. Ia maris fulu vadu. Ia o lo whaatauina atu. Ia marisia tūlanga o tātou masini. Ia o lo whaaluina i le tātou whaapitoa. Ia mo le masina fo. Tau nu lo leo ngaluenga whaavaitini. Fua lo le nia ngaluenga vre mo le whenga si maa. Ma vai au mo le whenga o whale. Simen mixer le whaaluina fo tātou whaalau loa nek. Simen o le concrete mixer. Ia o tātou vili si maa. Valu afe 5 se lau sa whaatauina. Le pa ua whaaluina i lonu pasene o whaiona ato whaina company. 5 afe, iwa se lau, 5 se furutala. Se fe lau 2 afe, 5 se lau, 5 se furu mo whaatauina si maa, lau papa o apa, isi mea mo whaatinuina o ngaruenga. O lona le ifo ina masini dea, em whai ona pe awa umau ngaruenga. Ia wa sila whalea wale sele ni ate oi. Ku ulola ilunga na maki kia nai mo vai ngai haya inga. Em whai ona kalaku haya, whai whai ia e pisinisi lai titi voi dea. Tue mau maltupe, ona siri wha afe atu leo la tupe o whaadu. Nei lo tupe te mawina mai tātou masini nei. O ise tātou masini, ia, o le tele ma le anonoa i o tātou masini, on whaun whaaluina le tātou whalauloa. O lo o iaima masini alu le maa. O works po masini whaon po nei. O lo ia tātou masini em whaiona tā iata o la au fo ia. O lo ia masini em whaiona whaangatasi dei. Whae te lava whaongaina le naifi po le anga ese. Le winga le whaamtalanga, il whaongaina lau tele le anga ese peona lau iloa iso tātou tunu. Ia, salai pa au tem tulanga penasi tu lou. Au mai le whanalo whato anga nei o tātou masini nei. Nei awane i manua le la au. Awane i eise vaenga i te tu a apa i ne teua a fia le ola i teua e pa u le ape whai. Masini nei. Antu ina tu la vai lungo la au. Alu ai o ngai ai. Whangatasi. Ia, ona pe ale le te sa vali. Kai pe o mi ko ki va ai ko fa fo. O fa fo e de fa pe o ko ka usala ni pa. Ke ia masini fo le sai pe yangi mo vau. Be tu langa na. Ale la o mo mo ata tu tamai. Tele lava matutur sa pa. Ele ngata ya ta tu mai fa alwina el pension. A o tātou dreamer, ia e alu le maa. Ia manai a tātou mua vaola o tau nuu whalo whatuanga i brand fau lava. Ia mwhaion whatauina. Ia oni o loa fo i ua tala whaasoro pito. Ia ele ngata i nai tangata te to tasio whatauina. A o kon garati mwhaion whatauina mo lato fo ia ngaluenga. Po le whainga o pisinisi. Ia tala whaasoro pito e tātou mua vao. Ele ngata i le Mariama. A o le pio ta fo. Ia tātou o loa nei. O loa e iei o loa 2 stroke. Ia ma o loa 4 stroke. Ia o vaenga umani e mwhaion whaamana mai nea whalolo whatuanga a wanof sirfia o e tangata whatau a wale o loa 2 stroke o le pensini e suit suau a le 4 stroke ia e sepe lava le saure o le vaenga i tu ina i suau ia ma le vaenga i tu ina i pensini ma le whaamanatu le whalolo whatuanga a wane ingalo e te whaitau i whailoilo le olo a te le i tu ua le whalolo whatuanga ma se whisili se vaenga te fia malamana mai le au nanga Wai le leia, e kupuanga is whalau lawe leki i ot whalau whakoa. Moni lau. Ai alu, ese e alu koe sau wai. Kwa fisiringi ia po inga lea ngai. O le tūlanga na lau ia e fo ina i vaenga nei tangate tu wātu. Ia e tau ia i le mata muli fisiri. Ia e tu watu lava e le whalau whatu anga mono tangata whainga luenga. Ia le package atua lava. Ia wā ia le whatino ina nga luenga. Ia as a customer service. Ia e mwhaiona matu whatino ina i vaenga uma. Okay. Tele nisi tātou tali o tu ina mai. Misi te ale whaio ma umanga talo la fupovi ma le koko. Apisai e Sarah o le whaio whatoanga whainga whaiva ma lafu ma fuala au tau ma whamata ma fuala au aina. Okay? O le si tali i leitali a taua si o manga ma le ngatai whale. Folole tui loma whatoanga koko niu ma le talo. Okay, ke le mau kali le tunu uleu tu ina mai.
Ia. Se longa o malia lua loko pa la kari ke lua Silvia o me nga pura ya o lua. Ia o nisina o tadi ma na ia matanga o fio tali on ventuina mai. A o le tulanga wa apa i foi ding. Nei em fai on tato titira foi le i manatu nei malo tere tato tunu. A ona ino fo tante to tasitati. Le winga famtala. Langa wa ia tato por kalame tasia tanga whaatoruna malo. Ia, ona ia ile le whesidi e upu e whele mato ia una. Pole mea le whaapito fo ile al whainga le o tautua. Pole mea sa ukama po se kama tu manvao. Ia po sa ukama po se kama le lile o nua le malo so. E rea ma kama. Ma o lua e lua kama. Aia, kea. Ia, ara ala al whainga le mea. Pole la lua o msi sila le kari po oi kari sao whala urole rungor ko page. Ia, tulanga na roa iai. Ia, ona so tai me fo ila usunga. Ia i tali wa ia mala titila fo tali lunga tatou porkala. Ia ona fai lo le tatou tatsa. Ia. Ma ia fo nga fea. Ma le fai le mate o le office. Mate to mata le tatou porkala me ma tatou me. E pen fai fai na me sa tangata congratulation o e wa fa manalo ina. Le maselau o ia le maselau. Le maselau e le maselau. Tovio malia mai se o kama. O le la au ia suio fa lo vatonga. To si sila le tari nei asa. Ia ma fa la ilo mai fo il tato le tiopo o ai le tari sa o lava. Ia ma le tali se lau po sene ato. Toa krek ma tu marvao, ia, tau nunga mai taro talo anga nei tae au, isa si vanga o tutoi? Aua ne ingalo ia le tato whainga whaatau ngonga penga tu whailangi pia whapele mo tau noi nei Samoa. Whaonga ina le tato Samoa market e pei ona iai ia le tato whalau roa nawal watu teimi mua mua. Ia. O lau teimi nei. Awa e tu e fo ilo fo ia tau o loa nei tato special. Ia. Ia whaafang talo whainga whaataunga. Ia ele ngata idea, ia. O le ala whaatau te whininga le whaimenungon whalalo whaatoanga. Tato falau dopo tato se itiona manu malo el fangwa suli malita male vaila au round up tasi de lita ia ailenga teilia afa pena misi se fa fonga tato por kala mele asoni ia to tudi ta mai le vai so fo pe sile no penga te failangi por tato water mai ta yo so umol Facebook page le falolo fatanga Samoa Agriculture Store Company Limited ia le atu ina tu ai malava le au telinga o lo fayon tal no ina mo tato por kalami ia me ati ma ua e fai ma o ma fonga tato wa pursili mal tato pulenga male au fenga wenga fa lo fatanga fa tele tele va ia te la tu fentu atu mo fenga fatanga le ngata o fai business au tanga tato tasila va ia o lo wa ia le amana ia le fa lo mo tato malava ile la mutasia matasila va tilo ia e manuel tele lava singa nei aso ile uta malitai so lava se vai ngalo e mo metato fa salunga manuel tele tutu nei aso to fa so fo